आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबद मरुओइबा पाव लोकसभा मिखल के अनिसुफा तांका की भोट खोमबगी मतम ngasining thil loiragani इम्फाल दिमापुर लंबी की कबरू लेखा मदी सपर मैनागी लोनबद लेबा थोंग अमदा ngasi अयुक सखंगदबसिंगना आईडी अमा पोखाय हलमले अनिसुबा तांका की लोकसभा मिखल की भोट खोमबगी मतम लोयदबा पुंग खरदा ngaisiलकबगा लोइनाना राजनीति दोलम सुंगलुचिंगबा कयाना ngamjabi थादुना भोट खोमली अमसुंग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना ख्वाइदगी यांगबा बुलेट प्रूफ जैकेट पुथोखरे लोकसभा मिखल के अनिसुबा तांका की भोट खोमबगी मतम असिन थिल लोइरगनी मणिपुर के आउटर लोकसभा केंद्र की ओइनसु अनिसुबा तांका की ओइना विधानसभा केंद्र ताराव दोइदा भोट थादनगनी आउटर की सिता पुन्ना मिरेप मरीना लंबा तौनरी मिरेप सिंह अदुदी नागा पीपल्स फ्रंट की काइचुई तिमोथी जिमिक इंडियन नेशनल कांग्रेस की अल्फ्रेड के अर्थर अमसुंग इंडिपेंडेंट मिरेप अनि डॉक्टर एलिसन अबोनमाई अमदी एस खो जोन पुन्ना मिरेप मरीना लंबा थेंगनरी मिखल असिद मथौ तौगदब पोलिंग पर्सनल सिंह मागी पोलिंग स्टेशन सिंह चनबा हौख्रे अनिसुबा तांकक असिद मिखल पांगथोकदोरिबा विधानसभा केंद्र तारावमदोय सि मनुंगदा जिरिबाम तेंगनोपल फुंग्यार उख्रुल चिंगाई कारोंग माउ तदुबी तमेंगलोंग नुंगबा तिपाइमुक अमदी थानलोन याउरी अनिसुबा तांकक असिदा अपुनबा भोटर लाख मरी लिसिंग मरिफुमरी हनबना पोलिंग स्टेशन चनिपान निफुनिपान भोट थादनगनी तांकक असिदा सु लांजेनरप मियोय सिंगी ओइना अखनबा पोलिंग स्टेशन सिंग हांगदोकनी तेंगनोपल जिला दा अखनबा पोलिंग स्टेशन मरी जिरिबामदा अमा अमसुंग उख्रुलदा मरी पुन्ना अखनबा पोलिंग स्टेशन मापन हांगदोकनी नुमिन इपानी रोम गाड़ी चेलुद्रबा मतुंगदा नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरिबाम लंबीदा ngasidige पोचै पुबा गाड़ी चेनबा हौख्रे कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ पीओएल अमसुंग स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग आईओसीएल गा सरकार गा यानबा पुरकपदगी गाड़ी चेनबा होकेबनी हाइरी अखोइगी नने पाउमी अगुई कामैना हाई पोचै पुबा अमसुंग अहांगबा ट्रक सिंग सिक्योरिटी गी अकनबा चेक्सिन थौरांगा लोइनाना लंबी असिदा चेनबा हौरे इम्फालोमदगी लाकबा अहांगबा गाड़ी कुंद्रा लोम ngasi ayuk none lan thokre aduga jiribam lomdagi lakpa pot puba gari chamarom imphal tamna lakpa haure कांगपोपी जिला के मनुंग चनबा नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर लंबी परिंगी कबरू लेखा अमदी सपर मैनागी लोनबद लेबे थोंग अमदा ngasi ayuk sakhangdaba singna आईडी अमा पोखाय हलमले पुलिस की पावना हाई बोम पोखाइबी की थौदो अदुदा थोंग अदो अकाय अतोय थोखी थौदोक अदुदा सपर मैनाद लेबे युम अमा अमंग अता थोखी अदुमोइनम असोक अपन यावे की पाव लेते राज्य सिदा थोकलिबे इरांग सिलाक सन्नबा सिक्योरिटी फोर्स ना थी हुंबगी थबक लेपतना चथरी सिक्योरिटी फोर्स ना लौखलक जेक्शन थौरांगी मनुंग चना ngarang कांगपोपी जिला की गांगपीजांगी चिंगसांग परेंगदा थी हुंबगी थबक चथबदा यामलब खुसुखलाई सिंह फारे पुलिस की पावना हाई फगल अब खुलाई सिंह अदुगी मनुंगदा मैगजीन गा लोइनबा एसोल राइफल अमा 12 इंच की सिंगल बोर बैरल नोंमै अमा काप यारिबा मरु कुलुमदोय अमदी कापथोखरबा नोंमै मरुगी तोकनिंग मंगा याउरी पाव असिना मखाताना हाई जिरिबाम जिला दा सु लंबीदा लाकपा मियोय चेक तौबगी थबक चथबदा लेंगांग पोकबीदा लेबा पुलिस आउटपोस्ट की गेट मनाक्तगी मियोय अमा खुलाइगा कोनना फारे मियोय सिदगी कंट्रीमेंट राइफल अमा मैगजीन अमा राइफल की बट अमा सेलोइना लुपा लिसिंग ताराव हंदोसु फागतबा ngamखि ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी अनिसुबा तांका की लोकसभा मिखल की भोट खोमबगी मतम लोइसिलकबगा लोइनाना तोंगान तोंगानबा राजनीति दोलम सुंगलु चिंगबा कयाना भोटर सिंगी पुंग इंग चिंगसिनबा ngamjebi थादुना भोट खोमली लागलेबे राय नुमिता राज्य अमदी यूनियन टेरिटोरी तारावमदोगी लोकसभा सीट मरिफुमापनदा भोट थादनगनी केरला की सीट कुनमक सीट कुनिपाल लेबा कर्नाटका की सीट तारामरी राजस्थान की सीट कुनमंगा की मनुंगदा तारावमदोय उत्तर प्रदेश अमसुंग महाराष्ट्र की सीट निपान मध्य प्रदेश की सीट 3 असम अमसुंग बिहार की सीट मंगा नोंगचुक बेंगल अमसुंग छत्तीसगढ़ की सीट 3 त्रिपुरा अमसुंग जम्मू कश्मीर की सीट अममंगबी मिखल अनिसुबा तांककता पांगथोकनी
BJP Luchingba Madi Pradhan Mantri Narendra Modi Nangasi Madhya Pradesh ki Sagar Madi Hardada Pangthokpa Miyangi Mifamda Saruk Yagani Tungda Pradhan Mantri na Bhopal da Pangthokadaba Road Show Amadasu Saruk Yagani BJP Luchingba Masung Griha Mantri Amit Shah su Maharashtra gi Amaravati da Pangthokpa Mikhalgi Rally da Saruk Yagani Congress Luchingba Rahul Gandhi su Maharashtra gi Amaravati da Pangthokadaba Mikhalgi Rally da Wangangani Lok Sabha Mikhal ya Suba Tangka ki Raja Masung Union Territory Tarani Thoi da Pangthokadoriba Mikhal da Punna Merep Lising Amaga yang kai mathoina lamba tongna ragani Commission ki pauna hai tangkak asiki damak punna mirep lising ani jama panu humpu humdoina makhoi gi mirep che sing pisin khebani mirep che sing adu scrutiny tawraba matungda mirep lising ama changa kunthra taru ya khibani tangkak asiki mikhal matang thagi tareta pangthokani marak asida Lok Sabha Mikhal ki mari suba tangkak ki mirep che pisin bagi matam aheng loiragani mathang numita scrutiny tawani Thaji kumapan phawa mirep je lok thopa yagani ahum suba tangkak asida Raja Mati Union Territory Taragi Lok Sabha sit marphuda taruki Mikhal gi bhot mathang thagi tara humdoida thadanagani Kerala gi Lok Sabha Kendra kungi Mikhal laglibe irai numita pangthoknaba sem saba loikhre Raja adugi Chief Electoral Officer Sanjay Kolna Mikhal gi Code of Conduct ngakna chatnaba akanba paktak pikre voter koti ani lak humphudra tare lomna tongan ba polling station lising kun manga chawhum yangkai nipanda vote thadanagani Marak asida Raja sida Rajniti dol kuting magna magi mirep singida mag akan mamong da vote khomnari BJP Luchingba Amit Shah na NDA mirep ki damak ala puja da vote khongani Congress Luchingbi Priyanka Gandhi na United Democratic Front ki mirep ki damak wayanata vote khomli Rashtrapati Draupadi Murmu Uttarakhand ki nominee ki khongchata Raja sida leiri mahangna Dehradun gi Forest Research Institute ta ngasi pangthokadaba Indian Forest Service Probationer singi convocation tawramda saruk yagani Probationer sing asigi manungda Indira Gandhi National Forest Academy dagi mioi marphudra mapan amasung yumlona riba laibak Bhutan dagi trainee officer ani yauri Defense Research and Development Organization DRDO na khwaidagi yangba bulletproof jacket puthokre masina yamna sakti leba nomi maru phawa ngakdokpa ngamgani hairi handakta bulletproof jacket asi Chandigarh gi TBRL da maipakna changeng tawkhibani Defense Mantraloi Chero lamada hairi ba bulletproof jacket asi nauna design tawbani amasung masida anoba makhalgi Nobel material sing sijinari New Delhi da Nongjinggi Pibam Patabana Marum Oiduna Indira Gandhi International Airport Thungadaba flight taramanga atopa airport singda hinkre madugi manungda Jaipur da flight mapan Amritsar amasung Lucknow da flight ani Mumbai amasung Chhattisgarh da flight amamam divert outuna hinki New Delhi da khangauda nangarang nungthildagi Nongjinggi Pibam ahongba lakpadagi flight sing adu atopa mafam singda hinkibani hairi Map Department na High Delhi da lagliba numit kharani asida nong yauna akan manung silaba yai Map Department na makhatana hai tha sigi kunmapan phawbada Arunachal Pradesh Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram amati Tripura da maya yobe sangda nong chugani Sub Himalayan nungchub Bengal Orissa amasung Sikkim da su lagliba numit ini humni asida nong churaba yai hairi Kendra gi Mapal Thauram Mantri Dr. S. Jai Sankarna hairi Bharatna Southeast Asian Laibak Singi Mapangal amasung punna thabak tawminabda thajaba thammi Asian Laibak Sing asina Indo-Pacific lamdambu saugatpada achauba thaudang lawba ngamgani ahanba Asian Future Forum da wangang laduna Dr. Jai Sankarna hai Asian Laibak Singi meeting amadi Bharat Indo-Pacific Ocean gi lamdam singda lauriba thaudang asina Indo-Pacific Laibak Singi marakta amaga mating pinaduna apunba sakti ama sagatpada mating oiragani aroibada maruiba pau amo anna Lok Sabha Mikhal ge ani phatangka ki vote khombagi matam asin thil loiragani Imphal Dimapur lambigi kawru lekha madi sapar menagi lona badaleba thong amada ngase sakhangdaba singna idea ma pokhai halamle
ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯒꯗꯕ ꯄꯨꯡ ꯈꯔꯗ ꯉꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯗꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯉꯝꯖꯕꯤ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯡꯕ ꯕꯨꯂꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯖꯦꯀꯦꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫